ezantsi hayi kulukhuniki uma ususa abantu noma esehlalile emsebenzini kodwa leso ngifundo ngezifundo noma iclass lelo abeselenza cha ngibe nesibindi uma uqala unyaka olandelayo ngithi cha bakwethu ngizocela wena bani uye lapha ya sekungangiphatha kabuhlungu uma ngabe lona ehleli lapha ya ake ngimenyuse ngimuthi thuthu angene kulama class cha bemukele ozakwethu engisebenza nabo ngibona ukuthi cha uyaqhubeka lo lapho oqhubeka ngibe ngibuthi kukhona nokulukhona bani niyomsiza lapho uma kukhona kuxegezela khona ngokomsebenzi qhubeke aphinda veze okunye futhi angisabala ngisasokuveze kangaka njalo angisabali njalo aveze okunye futhi awu kanti kwenze njani ngempela uyekuyasebenzeka uqaleke lapho nami ngithinteke uma ngoba besiyazi siphuma kumuphi uhulumeni besiphila kuona bekuba nezikhundla thina abantu abamnyama besingayithola ezikoleni lokho kuthiwa ama HODs nama deputy abengeke ezikoleni zethu zabamnyama besazi nje esikoleni ngokwenqungu ukuthi kukhona bani uthisha nhloko esasithi uprincipal esikoleni kuphela kungenzeki lutho leyo nto ibiyenza ngisho ema high school lento kulezi izikole zethu zabantu abamnyama ku-advertise noma kuvela ibulletin ngomnyaka 95 96 ivele le bulletin cha a-apply kuvele kulunge futhi avele apply abeyedwa nje ke khona esikoleni kuvele sigcwalise ne-governing body siyamazi ngokusebenza kwakhe cha ziyincwadi zakhe ilunge nalapha phezulu ema-head office shuthi u-97 lo impela uma ngikhumbula kahle athola isikhundla sokuba i-HOD kusebenzeke kuze kuvele nesinye futhi isikhundla sesikole sisi-advertise esane se-deputy principal ngokubheka ukuthi ingane ingakanani esikoleni asuke-ke lapho naye afake njalo i-application lapho ngokumazi nokuyikhandla kwakhe nangokusebenza kwakhe nempumelelo yakhe hayi i-governing body imbone kuyena ozoba ngcono ukuthatha leso sokuba yini i-deputy principal yesikole isekela likathisha nhloko ngibonge kakhulu lapho kusuke lapho noma belokho esebenzile iletha lezi zinto zakhe abiyacele kwesinye isikhathi ngokuyikhandla athi lokhu akakuzwa kahle usebenza nobani kusetshenzwa ngama study group uma kusetshenzwa kufunda athi usayacela ukuya kobani bamenzise lo msebenzi wesikole ngathi uthanda ukuba nzima kakhulu akakuboni lokho hayi ngangithi noma ngiyabheka ama assignment akhe abuye nakho uma sekuphasiwe go distinction board shaya izandla lapho shaya izandla impela kwakuba wo distinction ukuyikhandla kwakhe njalo kwaqhubeka usesithole ngalesikhundla leso nakhoza awu njengoba namhlanje sengibiza kulokhu ukufika kwakhe ngacabanga emuva ukuthi ke sihlanganile naye bengingazi uyohamba azahambe igxathe elingaka uCN yena unomsa lo sihlangene ngaye lapha kunjalo ngambona ukuthi unesiphiwo emsebenzini uyakwazi ukuhlalisana nabanye abantu ibhlungu ke into uma nisebenza kube khona umuntu oba impethu njalo okusuka ngaye ukukhuluma kuze kube indaba enkulu uma libaningi nje nisendlule noma ku10 nisebenza noma no6 ake noma 5 abantu bayibahlukane phakathi angikwazi kubangwa yini kodwa ke yena akakwazanga ukubehlukanisa ngokuhlala naye wababukela nje bonke kwangasho ukuthini ngacabanga ukwazi noma abazali bakhe ukuthi uvela kuliphi na ekhaya ngixoxa nje ukuphinda kwasho MC ukuthi ke noma ingane yenza kabi uyawucabanga kuphi okwekhala ivela khona nami ke ngokuhlala kwami naye umndeni wakuba ngiwazanga kahle kodwa uyise sike sabonana naye awu noma sekwenzekani kulokhu nje ke ngabonga kakhulu ukudlulisa egameni la kwaSimelane kubazali bakhe nakuyise abamnika lokho ukuthi abeqotho emsebenzini nalokho asekwenzile kuyisibonelo esihle nasendaweni emphakathini nabanye nabakhulayo abancane bayokubona
nwabezembula nje zisikodwa bayokhumbula ngolunye usuku ukuthi lokhu wake kwenziwa nje kwaSimelane uNomusa ziba uthi anti ke kanjalo kulokhu ngacela ukuthi nje ke impilo kaNomusa engathi ngaqhubeka nomndeni wakhe. Ngibonga kakhulu. Hallelujah. Hey bazalwane siyabonga Nxumalo siyabonga mfowethu ufakazi obunje ibona bakithi obamukelayo kunokuthi umuntu azisho yena ukuthi ngafika lapha ngaziphatha kahle bangikhuphula kuye kube kuhle uma kukhuluma umunye. Amen. Athambangisi ke you must never blow your own trumpet. Amen. Wait for others to say who you really are. Angikhohle uma ngizohamba esikoleni ngangiso iminyaka eyishagalolunye ngiyoba uthisha enhloko sebangivalelisa. Yazi mfowethu Nzimande ngazitshela ngathi yabona uma bangivalelisa bakhuluma konke okuhle ngakwenza. Well okubi vele kwakungekho kuphatheka ngaphandle ukuthi uma izinto zingahambi kahle ngangihluthuka. Kodwa bakukhulumanga lokho. Uma babalokuhle ngikwenzile ngakhumbula lamalanga engahluthuka ngawo futhi ngiyakhumbula emathathu kule minyaka nje e9 amalanga la ngahluthuka ngaze ngahlule kulala ebusuku ukuthi ngikhumula ukuthi lokho okubili ngase ngikhulakhulile ngabiyela ngakusasa ngaxolisa ngathi bakithi lokho esihluthene ngakizolo ngicela ningixolele ngoba ngase ngikholwa ke kuloko kodwa phela ukuhluthuka kuyafika izinto nazingahambi kahle manje ngathi mina Nkosi yami awuphinde ungisize ayikho into engumthwalo ukuthi abantu bakhulume ngawe ukhona la especially uma bakubonga ngoba abasakuthinti okungazange khamba kahle ngisize ukuthi uma bangivayelisa la ngikhona manje ngifuna ukuthi vele ngingashaya ivalo ukuthi nabathanda khona bangakukhokha Athambangisi in each and every house there's a skeleton in the cupboard ngingahlale ngithi uma bangathi ngaphandle kwalela langa kumbe ngangacaleka ngifeinte khona lapho nami ukuthi hey sekubonga ukukuhle kangaka kodwa ngase ngikwenzeleni ke lokho. Hallelujah. Kuyinkuthazo dadewethu ukuthi hayi uthisha enhloko akhulume ngalendlela. Ngiyakhumula ukuthi nawe bekuyoba nzima ukuthi uthisha enhloko ubuyikhulume. Amen. Uma ngabe wazi ukuthi akhambi kahle uma siza nomfowethu uNdlovu naye ube uthisha enhloko nje isikhathi ngiyamxoxela ukuthi omnye uthisha ngimthola angimele ngocelemba nesibhamu esangweni lesikolo athi uyangibulala. Amen. Kodwa ngeqiniso akakhonanga ukwenza lokho. Kwathi nasehlala phansi bonke indaba abangayazi ukuthi sibangani uma seyibekwa ukuthi sibangani bathi mose uprincipal ukuvikele wena ugconywe ingane yesikole abazali bafike bakhala eoffice uprincipal akasitshela ngalutho le ndaba imfihlo wena uzoyiveza egateini ngesibhamu ene konke akubhalile kule mhlangano nibambile nalabazali balengane akukho la kucindezela khona enhle kufunani wena namhlanje uhlile ukungibheka. Amen. Manje nami ngisizwe inkosi kwangathi uNkulunkulu angasiza sibe isibonelo esihle la sihamba khona. Amen. Omdala nomncane. Hallelujah. Uma konakele ngiyanithipha mina khasa ngamadolo ubuyele kusasa uma kukhonekile lo la ngubuyele ufushayeli phelelo. Amen. Umuntu yathethelela bathi abanye umuntu akalahlwa. Amen. NeBhayibheli lithi ovumayo awukwazi lokumshaya enjalo. Amen. Hey bakithi ngiyanikhuthaza ungisize kakhulu lokho. Amen. Amen. Ungaqinisa ikhanda konakele. Amen. uNkulunkulu usifune mbeza ngithi ukuthi usho ukuthi kodwa lokho ngiyakwazi akuhambanga kahle. Siyabonga ke dadewethu. Ngiyacabanga nabanye abodada bakhona la bazothola inselele. Angazi noma Nxumalo usekhona na. Uma sekakhona kuma Nxumalo siya ku item number 7 azokhulumela ke impilo uMrs Nxumalo akhulumele impilo yize efundile. Nasemini yasekuseni ngiyanibingelela abathandekayo nonke ngelihle naliphakeme igama loMfowethu wami uJesu. Phindze ngibingelele nakumphathi sihlale egameni leNkosi uJesu. Ngibingelele nabo bangaphambili egameni leNkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nakubantu bonke abakhona kulendzawo. Ngasho ukuthi kafushane bakithi nguye kumaMnxumalo okhona lapha esigodini saseSidinsi ongumntwana kaNkulunkulu kakhulu nje owahlanzwa ngengadi yaJesu. Ngikhona kulendzawo ngiyambonga uNkulunkulu. Manje ke kunesihloko lesibekiwe lapha ukuthi nokukhuluma kafishane nje ngempilo yokukholwa kukaDadewethu ukuthi umuntu uyakholwa
noma efunzile. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Ngasho ukuthi ke sikhona lapha esigodini uMisimelani sisinomusa siphila naye siyambonga uNkulunkulu. Sibonga bathandekayo kakhulu. Libune live lenkosi lingibusa kakhulu empilweni yami. Elisho lamagama inkosi uJesu nxa ikhuleka ithi ngiyakubonga babe Nkosi yezulu nomhlaba ngokuba lokhu ukufihlile kulabahlakaniphile nalabanokwadi kodwa wakwambulela bantwana siyabonga bathandekayo. Manje sibonga kakhulu ukuthi sikhona esigodini bathandekayo sibe nomntwana kaNkulunkulu ofunzile okholwayo siyabonga bathandekayo ene akholwe njengokusho kwembhalo siyambonga uNkulunkulu ukuthi noma efunzile abakithi aphilisane nathi singamaKristu ngokwesaba uNkulunkulu aphilisane nathi angabi bathandeka angathi ukuthi ngayichaza kanjani ngempilo nje yasemhlabeni siyambonga uNkulunkulu esigabeni akakiso siphila naye lasigodini angeke usho uma ungakakhonjiswa ukuthi hey phela usisinomsa ukulezinga siyabonga bathandekayo angeke ubone ethi enhlanganyelweni nje ngendlela akhuthathela ngayo siyambonga uNkulunkulu nangendlela atimisela ngayo nangendlela abambisene nathi bathandekayo khona lapha esigodini manje sichaza ukusho ukuthi etintweni tonke sibonga inkolo amen inkolo bathandekayo yobuKristu siyabonga bathandekayo inkolo esisa umuntu yabona masikhona ukuthi ngokwelife nje ngasemhlabeni umuntu abe kuleyo ndlela nje siyabonga bathandekayo uyathi abe kuleyo ndlela noma mhlambe khona okuthile ensaza ukuthi ngabe niyabonisana kuko nikhaze ukuthi akangeneki siyabonga bathandekayo uthi tshela nje yena ukuthi hey mina siyabonga bathandekayo sibonga ukukhona kwaDadewethu wethu bathandekayo kusetha nalenkonzo besikhula ngendlela mangasile sithi inkosi tambule baba ayiphindze ibe impumelelo bakithi sibona abazane bekhona kulenzawo sijajuliswa kakhulu kukhona kwakhe ukuthi akhona ebandleni akasiwe inkinga amen akasithwethe umazima bathandekayo uyathi noma ngabe yini laka yendako uyakwathi thizana nabazalwane siyabonga bathandekayo abude ukuthi manje mama sifisa njani kokunye nami ngize ngesahabi ngiyabonga bathandekayo ngithi awusisi hawu manibona manjosho bona siyabonga bathandekayo ngendlela yokukholwa kwakhe sichaza ukusho bakithi ukuthi noma umuntu efunzile uyakholwa amen futhi athobele kubuswa yimiyalo kaKristu athobele ukumlalela uJesu athobele kuhamba ngenzando kaNkulunkulu amen angathi ngobe khona sithi hey nathi siyabona mosinkolo yethu yaseke yobuKristu amen ingenye lenkolo esinayo bathandekayo uyabona bayemhlebe bayamangala ukuthi wayi ahlala athwele siyabonga bathandekayo kungumuntu omusha mosi ile nkolo esayifumana siyabonga bathandekayo siphila nje sinjalo kusedrobheni kusekhaya kusemsebenzini unjalo nje bangafakaza abana emsebenzini siyabonga bathandekayo akukho ukutshintsha ukuthi hayi ngoba ngisenza wenethile angibe ngalendlela siyabonga bathandekayo kodwa impilo la kangiyona uyiphila lempilo obuKristu ekhaya ayiphila asigodini siphila lapha esidinsi ayiphila asemsebenzini siyabonga bathandekayo uyakholwa ke amen asikhulumi nje ngoba namhla simbona semhle kangaka sikhuluma ngokukholwa kwakhe nginalokukholwa ukuthi abazali baze bebekhona kulenza ukukholwa kwakhe amen ngoba kukholwa ungamangala ukuthi awu njani yena phela ungumswati njani sibonga ivangeli lendlu kaNkulunkulu sibonga igazi kaKristu elafika lasusa ubuswati lasusa nempilo yobuzulu saba manje ngabantwana bakaNkulunkulu abaphila emhlabeni belizela inkosi buyamasinyana siyabonga bathandekayo siyajabula esigodini ngaye siyenda konke simhlophe asendi ngokhomplela ukuthi hey sosenda namhlanje hayi khulekani bazale siyabonga amen amen hayi siyabonga hayi izandla hayi ziyashaya kule ndawo nami ngize ngiyathokoza bakithi ukuthi sonke siyasebenza manje amen bakithi isikhathi esinye lesi akekho umuntu osenkingeni njengomuntu ongazi ukuthi enzeni amen labantu abathi bayabhoreka neba bhoreki wenza athi ngibhorekile mfowethu wena uphethe iphi lapho la kimi kuyaphetha lo muntu usenkingeni amen ngoba uzokunika uSathane ozokwenza amen khona umasheshisi uSathane uma ungazi wenzeni kodwa sibonga ukuthi iBhayibheli ethi lasitshela ukuthi asihambi ngani haleluya kodwa sihamba ngani haleluya yabona walahla lapho
hayi imfundo izokudida izokuhluphekisa imfundo uyobhema na ipipi imfundo yakho amen iphaphu lakho liphela ulibhekile liphela yebo ulibheke ngamehlo yazi abantu babhema sekubhalwe ukuthi smoking damages your lungs smoking hallelujah hayi manje sono bakithi akudlalwa kunzima isono sakuthola sikutholile kodwa ukhona uJesu ongakhulula baye bathi abanye siphile constitution entsha iSouth Africa isecular state inkolo zonke zivumelekile njanje yana uyakhululeka esonweni ngenkolo yakho na iyakuthatha la inkolo yakho ikubeke lapha na hallelujah imali ikhululeka kwezomnotho I'm sorry mfundo ilethe imali bese ukhululeka kwezomnotho lithi uphenyo ngitshela omunye indoda engisebenza nayo samba nayo ayikashadanga ila kubo 30 years isenkinge nje yayicoke nami into eziningi ngiadvise kodwa ukhola ekufuna ithi yazi uphenyo olithini lithi uphenyo abantu abaningi besifazana baba interviewile la gang entsha bonke bathi abawufuna umshado bafuna idegree bafuna icellular phone bafuna imoto bafuna indlu yabo then kodwa ke bathi angeke bakhona ngaphandle kwecansi nethi owesilisa uzongena abesewenzani uyaphuma kho njalo uphenyo amandla wesona bavumelene ngobuningi ukuthi uyabona ikhami namhlanje waba nemali yakho waba ngoba phela sesi isubsidy nowesifazane sowenzani amen siyabonga ukuthi hayi lephenyo nami ngizokwenza lami uphenyo elishoyo ukuthi ke uma inkolo ingekho noma sekukhona konke ukuthula kubi khona nami ngizohambe ngibuza amaKristu phela bese senzani siyabhala phela uphenyo lumnandi ubuza bona labantu baphila leyo mpilo ubhala njengoba bona bakwenzeni ingakho uma wenza uphenyo mfowethu uma uthi wena bohamba utape bayifuna le tape before bakunika izicu sifuna ukubezwa ukhuluma nabo babuzeni bathini bona abafuna ukuzwa ngayo ukuthi uthe bathe bathi ke nasubhalileke phansi letha zonke lezi zinto eziprova lokho uNkulunkulu asize bakithi ivangeli singalibeke eceleni amen okay siya ku item number 8 lapha na kuthi ke othula icukuthwane Mr December Mahlangu December Mahlangu lo mela selizothula ke icukuthwane umsizeni mtshana amen amen hayi ubaba wakhona ujabu wabizo le ndawo lesi amen kodwa siyabonga ukuthi hayi sibazile nathi bakithi ngevangeli mfowethu umtshali ke awuthuleke abalingani bethu la usho ke ukuthi ke lo agcoke ngalendlela asiphakamise isitutho bakithi kodwa senza lo mcimbi esiwenzayo yini lokho kubuyaphi lokho amen uNkulunkulu asisize lapho okay baba ngaphambi ngoba umsukumisa ngomculo angisho ukuthi ke umfowethu umtshali uEliot Msizeni Mtshali amagama akhe uEliot Msizeni Mtshali ke une diploma yokufundisa phakama mfowethu bakubona yokufundisa sayizandla siyabonga ayithola ke eSkhawini College of Education siyabonga avulekile amasakesini ngiyathanda ukubingelela nonke bazalwane egameni likaJesu Kristu amen ngibingeleleke abafundisi bami abakhona lapha ngegama likaJesu amen sibingeleleke usingaye yebo okubeka ukuthi uNkulunkulu ayithinte inhliziyo yakhe ukuthi akenze mhlawumbe akahlele inkonzo efana le inkonzo yokuzibongela okuyinkonzo enhle kakhulu amen manje ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo ngalendlela efana nalena nakho ke angathanda buzikela angivele ke ngihlabe esikhonkosini ngiqonde ngqo kulokhu engibizelwe khona esikhathini esifana nalesi ngithanda ke ukuthi ke ngethula abafowethu lapha bakhona lapha ngaphambili abasizile ukuthi bazosingatha udadewethu esikhona ngaye lapha ekhaya kwamagutshwa awu bakithi Kompembe alibonga ngamba lenkosi bomnguni siyabonga ukuthi nivule ithuba elifana leli lokuthi kuzoshunyayelwa ivangeli lapha ekhaya amen
ileyo inhloso yethu sikhona siyabona nje ukuthi khona siyabonga kuhle umfowethu siyathintile lana mina ke ngithi imfundo ifosholo lokuthi umuntu akwazi ukuthola isinkwa ngoba futhi ukuthi uliphathi fosholo uhlabe then ukusebenza kubonakala ukuthi uqhathule indima wasuka la wagcina la manje ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho ngithanda ke ukuqala ke ngokuthi ke ngithule laba balandelayo esinabo la ngaphambili impelisi amen sino Miss Sponono Mbonani ya Sponono Mbonani Mrs Sponono sibuka lapha ke ufundile ke lapha namakhona akwenzile ngizomcela ke ukuthi asume wanami angimazi kodwa kungaba kuhle ukuthi asukume alibongama lenkosi hayi mana Sponono asimi Sponono sakwambonani amen uSponono ufundile lapha eDavidton College wenza iPTD then waqhubeka wenza iFDE University of Pretoria that is further diploma of education wenza iPTC no I'm sorry yes wagcina ngeFDE University of Pretoria siyabonga amen then bese siba ke no Mrs Jane Mahlangu alibonga igama right shayo izandla sayibonga wenzile lapha na ke PTD that is senior PTD Ndebele College of Education wenza iBA degree at UNISA wenza right siyabonga amehlama yahamba right bese siyedlula siya ku Mrs Khuwa Mahlangu ya mina yini ngomabhoko umtrunga into efana leyo nje amen uMahlangu ke umntaka Mahlangu Khuwa wenza iPTC Ndebele College wenza iDED DE esakhe siyabonga South African or what sakhe then bese siba no Mrs Phiwe in Sese right sino Mrs Phiwe Ndwandwe akasume umntaka Ndwandwe simbona sibambele phezulu lapha yena wenze ke iJPTD kwaGqikazi College of Education that is diploma in teaching siyabonga sino Miss Makhosazana Mncwango ya maningi amakhosazana ngekhaya Makhosazana Mncwango usenzeleke STD eShowe College of Education wenza HED higher education diploma Vista University wenza BED that is University of Natal amen bese ba no Mrs Phumzile Mchiyakho amen then yena ke usenzeleke iJSTC Matatin College of Education wenza STD Umlazi College for further education wenza iFDE College of South Africa wenza College of South Africa wenza iBED University of Natal Mrs Kabo Jane Ndlovu Elephant amen Ndlovu ke lapha na wenze iPTD diploma in teaching le Ndebele College then wenza diploma in library TCE College wenza iBA University of Pretoria University amen right sidluleke siye kuSithembiso Zulu right wenze idiploma in office from Metro Technical College amen
Miss Thuleleni Sibiya. Senzeleke senior PTD diploma there of teaching KwaGqikazi College of Education. Miss Dumile Nzobo. Right, Oscar Zomuntu lona, kushelela ulimi. Right, wenza JPTD KwaGqikazi, wenza what is it? SDE, higher diploma of education, Natal College. Amen. Hey, siyaphela inkomo kwabanye abantu mathatha. Phela kuye fundwe nawe inkomo. Amen. Manje ngibona lapha la ngiyakhona ngathi iphelile inkomo. Phela isibaya sendoda. Kwamila imbuya kophela isibaya. ZM Thembu, symbol ZM Thembu. Right. Right. Siyabona lapha ke senzele iPTC uMbumbulu College. JSTD Umlazi College, STD Umlazi College, HED Vista University, FDE for primary school principal, and Natal College, BED University of Natal. Right, ngizobona ukuthi lapha kudlalela ama BED lapha. Amen. Truth. Asibonke igama lenkosi. Right, asiye ku D Mahlangu. Right, amen. Emsoso. Baba D Mahlangu ngeke inkosi lena, amen. Yes, the STD Ndebele College. That is, and then yenza EBA University of Natal. Yenza, what is it? I'm sorry. UNISA, wenza BED UNISA. Hey, bayithusa abanye abantu lana. Thina sazi yamala semase sponsor ibhalwe la. Kanti kusetshenzwe kangaka phandle. Right, bese siba ke no NA Zulu. NA Zulu, so masikubone tatho. Hallelujah. Kuyasiphinda lokho. PTD Indumiso College, SDE Natal College, BED Natal University. Hey, zalama honors vela la. Albon kamale nkosi. Nami sengiyasindeka mathe afuna ukubela kwaSifuba. Sefune ngithula usingaye. Yeah. Ngithula usingaye manje. Albon kamale nkosi. Siyabonga abazalwane, principal wakhe la ukhulumile ukuthi ukusebenza ngokuzikhandla uyakubona ukubonile. Ake simethuleke umntaka Simelana naye esimemile ukuthi sizohlafuna noma sizosina sibethele ngenyama la ekhaya kwamabhutshwa. Amen. Bese kungagcini lapho sikhulume indaba zezulu ezokuphila. Amen. Hey, nendaba ke leyo alibonga igama lenkosi. Hey, lo sisi ufundile. Wathi efundile wayesethi away ngezinto engabe yabona imfundo ngabe imwezakala ukuthi awenza izinto zalomhlaba. Amen. But wedlula instead wakhetha izulu. And igaranti empilo le. Zikhona izinto siyayibona emhlabeni siyachoma ngazo but ziyasala. Kodwa lokhu asibizele khona la ukuthi sizobeka noma mhlawumbe sizomphakamisa uJesu esiza impilo yomuntu indaba le ezosilethela ukuphila okunaphakade. Mfundisi ngifuna ukumosa indaba zomfundisi manje. Yeah. Lana si nodadewethu lapha. Amen. Miss Nomsa Simelana asibone sisiwa.
Ya ivangeli liyagcinana. Amen. Right. PTC Umbumbulu College of Education, a primary teachers course le. Lapha aqale khona. Amen. Nami ngangizwa nje ngisafunda ukuthi kukhona OPTC. Amen. Then ke ngihamba nami ngabona ukuthi into enjile na. Amen. Wayese edlula enza SED Vista University. That is secondary education diploma, if I'm not mistaken. Then wasedlula enza HED Vista University. Wedlula wenza BED University of Natal. Siyabonga abazalwane. Then ke sengiqedile ke umsebenzi wami. Kulikhunyana ukuthi ke ngiqedele nya lapha ngoba saqhubeka nohlelo. Siqhubeka nohlelo lapha ngibona ukuthi kuzobalula nje inceke yenkosi ukuthi ngethule lapha isikhulumile ingaze iwe phansi ngamadolo ukuthi kushafa amadolo. Yilabantu angiyeke ukuningi. Kodwa nje kukhona emqondo nami ukuthi lo mfowethu lapha ngoba ngimbona esehlelweni sizomthula nje ngesikhathi esifaneleyo akuhluphi uNkulunkulu anibusise. Amen. Hlabelele baba thina sihlanganyele emhlabelweni uNkulunkulu abe nathi. Amen. Asishayeni izandla konke okwenzekile. Amen. Amen. Hayi siyabonga abathandekayo. Sibonga kakhulu mfowethu sasidlulisela ke bathi ucuku thwa. Siyabonga kakhulu bazalwane. Mina kuyinkolelo yami ukuthi ke akekho umuntu onga achieve empilweni. Amen. Siyami. Angazi nesizulwini ukachieve. Noma ukhiqiza singathi nje ukhiqiza ukuproduce ukhiqiza yebo ngoba ke umkhiqizo lo phela uhlukene. Amen. Besikhuluma nje namhlanje ngowemfundo. Amen. Kodwa ke imkhiqizo ihlukene. Omnye angakhiqiza ngokushumela abantu abalethe enkosini. Nako kunzima bakithi. Walukutadisha abaningi bangangifakazela vele ingane ayikuthandi. Yingako uye athi uShakespeare bebadumele njengengane ekseni zisaya esikolweni. Ingane azivama ukuhleka nakusayiwa. Zihlekwa nani ngakhumbula bakithi ngaba kuhle namhlanje ngigqoka amajazi kodwa nasebancane sasingahleki. Ngoba ke wawuthola ukuthi ne-homework awayenzi vele. Kufuneka ukuthi usebenzise nje u5 minutes ukukopa yomunye. Net nawe ukuze umikise phela okuthile ukuthi nawe nje. Yazi wawumikisa lento uyibona ukuthi ayikhulumi. Athi nakathi uthisha enhle yini lokwena. Athi ngenhlane yini lokho. Nawe ungakhona ukuchaza ukuthi kwakuyini phela. Ngoba uthethe komunye kunjengoba kunjalo. Haleluya. Mina ngiyazikhumbula insuku zami zesikolo zazinzima ngoba vele indaba ukuthi ngangizohlala ekhandleleni ngifunde ngangingakwenzike lokho. Ngangiphaswa nje ukuthi lekhono ngangizalwe nalo. Ngicale mina ukuhlayela incwadi sengimdala. Amen. Lapho ngaqala ke ngaphuzela ubunandi ukufunda. Kodwa ebunganeni ngangingawuzi ubunandi. Kodwa ke siyabonga ukuthi nani lapho enikhona noma singeke sakhuluma ngako namhlanje
nawe mhla usibizile sokuphakamisa lokho kunengi bakithi ekufanele sikwenze siphile empilweni amen kuphuma abantu ko television ama community builder abasiza umphakathi abanye basiza intandane abanye banakela ingane ezigulako eziphethwe izifo ezingapholi njenge AIDS yazi akhicize azaduma ukudlula uprofessor othile amen omunye avele ngomsebenzi omuhle ngokuthi kumbe uyasiza kangakanani ekhaya lakhe aphume ngisho ephepheni kukhulunywe ngaye amen nabo nzima ndabafowethu izibonelo zokuthi umkhicizo ohlukene eminingi amen ngeke ngithi ingane zesikolo noma uthengisa amantongo amandla esikolweni wabraye kahle ahambe abantu bangabalekeli ngoba wena vele unekhono lokuthengisa phela na uthengisa amagwinya nawe akavume lamagwinya haleluya ungathola abantu babalekela amagwinya akho uthola ukuthi asinda akafaka izinongo idehe ihleli ithulile lephakathi thethu usuke lapho uthi khona wenza ukuthi bangathenga amagwinya akho usola umphakathi iphutha libe labane atamangisi when the only tool you have is a hammer treat everything as if it were a nail uma unethulusi elilodwa ekhala kakho noma ngabe ifosholo lona lodwa akusho ukuthi awusayoharika ni upeta ngalo ubuye wenzeni futhi ngalo ushayela amagade ngalo uwathi amanye wasike phakathi uhlanyela uvune uhle ungathi sengipetile kodwa ke ngoba iharika yikho sengimile angazi ngizoboleka ubani ini yala yeba kithi asisukumeni noma ngisho noma uyalusa iBhayibheli lisenzele isifanekiso ngomaluso onjani lisitshela ukuthi umaluso omuhle uma kulahleke yinye ushiya zonke ezikhona ayofuna lenye lahlekile ngisho noma ngabe upheke iphalish noma uphuthu ungathi bese ngenza nje net bese ngenza nje nabacela bathi iphalish lakho se right uthi bakhulumela futhi lipheke ubani haleluya asikhicizeni bake nasisuka la sonke siyokhicisa ngisho noma kamlungu yasebenza yezisisa angathi umlungu socedile la ucedile la athi idasihlelele so ukwatile bampimpe emlungwini sebamtshelile kumlungu awukenzi kahle nawe amen hayi bakithi asivukene emaqandeni man hayi siyoqhubeka ke umfowethu uZimande uzosinika inkulumo ngekasi nike inkulumo nje ephathene nebandla lenkosi uKristu amen inkulumo nje emfishane kunomculo engithanda ukuthi awuhlabelele ngaphambi koba bazothatha lethuba ngiyikhohle isihloko sale ngoma sithi uyavuma namhlanje uyajika angazi bese wenzani futhi kanti enhlebho niphethe yipho amen awuthinte mfowethu hey kumbe uNkulunkulu uzosisiza ngale thuba amen awuthinte mfowethu
ufika late emsebenzini kube kukhulu okwenzekile hayi sebakholwa vele lokho uthi alenzeki iphutha vele ngifike late emsebenzini uNkulunkulu wangisiza ke vele kusengabi nento enkulu futhi enzeke ukuthi ngifike late manje ke ngifuna ukuthi into engiyenza kube mnandi njengomhlabelo kaBabamzimande inhloso kaNzimande ukukhanyisa uNkulunkulu and then nokuthi abantu bayithande lento ibabusise bayithenge naye bese yaphila amen hayi usukele ucule lapha singathola ukuthi ushona mara ufuna sithenga sawuthenga kanye sesibone ukuthi kuyabheda sibuye you can fool people sometimes but you can't fool all the people all the time hallelujah amen noma ngabe seza kanjani bakithi asilweni ukuthi kube isiponono amen siyabonga ke bazalwane ngingakakhohlwa uMr B Mtshali we local church rep akucala yena ngaphambi kobuNzimande eza laphambili azosinikeza ke short speech Qothoza mfowethu isikhatha sami uNkulunkulu asibusise Nginibingelele ke egameni lenkosi yethu Jesu Haleluya. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ukuba khona la inkosi umsa enibusisi Kuyeke uB Mtshali lo uyiqinisa ukuthi ngwakhona la kwaNongoma yiqinisa ukuthi ngiyabingelela bonke abafundisi bami abakhona kule ndawo inkosi umsake inibusisi Ngibonga kakhulu ke bakwethu lo mcimbi ukuba impumelelo ngibonga kakhulu ingempela ukuthi ngikhona nami kule ndawo kuyiqinisa ukuthi udadewethu lo khona la kuyiqinisa ukuthi ngumuntu esisebenza kanye naye noma ke ekhona la nami ngikhona kuyiqinisa ukuthi ngendlela ayiyo nangendlela ke obheka ngayo ukuthi ngendlela afunde ngayo kodwa kuyiqinisa ukuthi indlela enhle yokuzithoba uyakhona ukuzithoba inkosi umsayini busisi manje ke nami ngize la nje ngiyajabula ukubona umuntu othefundile aphinde abe nenkolo eqinile nokuyithoba kumnandi la esigodini akukho mina ukungihlupha inkosi umsayini busisi zonke izinto ziza nje ngendlela yakhona ngenxa yabo inkosi umsayini busisi manje ke siyabonga kakhulu nami ngibonga kakhulu izihambeli ezikhona la ukuthi iqinise ukuthi bengibheka nje ngibuka izinto mhlambe ezenzekayo ngicabanga ukuthi hey ngenzeka ukuthi abazalwane basaba ukuthi hey basukele beze la endaweni yoNongoma kunokuthile nokho siyabona ukuthi hayi ibandla lenkosi uJesu inkosi umsayini busisi liyawazi umsebenzi ufanele wenze kuyiqiniso ukuthi ngiyabonga bakhona kwabo sibonge kakhulu simbonge udadewethu ukuthi impela azafika kula mathuba aqhubeke njalo lento noma ke isibonelo esihle esigodini amen ke bathandekayo ngibonga kakhulu ke nami kuyiqiniso ukuthi ngikhona ngendlela vele engijabule ngayo kumnandi sebakhulumile bakwethu nami nje sekukhuluma lokho njengokuthi ke ngikhona esigodini inkosi umsayini busisi kodwa iqiniso linye bakwethu abantu abakhona la afuneke bakuphawule noma bahambe bakuphethe noma bahambe bakwazi ukuthi uyiqiniso ukukholwa akukho ke okuyophinde kungashintsha umuntu kumenze abe yini kodwa ukukholwa okushintsha umuntu abe aphila impilo yeqiniso inkosi umsayini busisi manje ke siyabonga ke bathandekayo amen sayini izandla siyabonga ukukholwa uqhubekele phambili amen siyabonga ukuthi udadewethu abesibonele esihle kwangathi nenja lapha ingathatha unyawo amen isikiphethini amen yabona ngithi bakithi siphile ikhathini yonke into eadvertisewa namhlanje nabenisango baphumele eshashalazini abasakufihli lokho sasazi ukuthi insango indoda ayingena ehlathini amehla amhlophe iphuma bovu kodwa yengabuzwa ukuthi usekwenze njani amehla abanje abadala bebazi ukuthi hayi beyothinta ugudu indoda indoda yayizibamba noma selithintile ugudu icabanga phambi uzokhuluma kodwa namhlanje bayamatsha bayiphethe kanje insango bathi sifuna ukuyibhema ngamasohlulela amacala amen kubuye ke kuzomasha nabathengisa umzimba ke nawo bathi sicela kube nezindlu umsebenzi uhambe kahle kube nabo mabhalane ababhala bangenako sibhadala nentela nathi bathi kubaphethe kwabaphethe sizokhokha intela mos
ene lento siyabaheha abasiphethe ukuthi vele lento nengaba imboni nje semthethweni isikhwama sezwe singenzani hey bakithi abantu ba advertise advertise nawo mfowethu ibandla lenkosi uJesu bazos overtake uma singahlala phansi nawe ulikhanyise ibandla libonakale amen. Mina ngizazela ukucula ngikwazi ukukhuluma. Amen. Angibingelele ke singabo namhlanje. Abalapha ekhaya nodadewethu, abafundisi bonke, abazalwane bonke nabomakhelwane nabo bonke abakhona. Kakhulu abakhaphe udadewethu lapha abahle kakhulu lapha phambi kwethu. Ngibingelele lonke egameni lenkosi uJesu. Amen. Ngithele ilanga ngikhuluma kwelinye izwe kungelona leli lakithi South Africa. Wathi abanye baphume bayolanda isithombe secassette ukuthi lo muntu uculako omunye lo sokhuluma kakuseyena ngoba le phimbo accessilo leli elapha ekuculeni uma selikhuluma seyelinye nami ke ngadalwa kanjalo manje nginolwazi ke ngalomsebenzi neprogram ngiyibonile kukhona isikhulumi esiqavile kakhulu emsebenzini ofana nalo kuba khona i-guest speaker ezonaba kabanzi ngalomsebenzi esihlangene ngawo manje ngibonga nami ukuthi ngihlonishwe uNkulunkulu ukuthi kubonakale ukuthi ukufika kwami la nokho nami ke ngomunye ofanele ukumenywa ngibonge kakhulu uNkulunkulu obathintile labo nalabo amen kwakungesona isidingo kodwa ke uNkulunkulu uyobonile isidingo wenza nokuthi siphumelele kuba khona lapha. Oh yes. Ngakho ke ngime lapha ke nami ohlangothini labafundisi. Kafushane ke ukubeka ukuthi ngathi lelilanga kwabanye uzakwethu sikhona sihlangene. Yabona akufuneki kahlehle ngingakangeni lapha. Uma singabazalwane sifika sibona la uma silana bese siyaxakeka. Kukhona abanye abazalwane bethu lapha esikholwa nabo enkosini kakhulu abanye nathi sesiyamangala kwenzekani kanti sebahambe bafika la kwabanje ngoba sinakho ukuthi uma sesikholwa sihlangene ngokukholwa siyazi enkonzweni sihlangene ngokukholwa bese ke sithi ukuvala iso elilodwa singasayifuni nokuyibheka ezinye izinto kodwa siphilela emhlabeni singafuni nokwazi ukuthi kukhona phakathi kwethu siyadinga ukuthi abantwana bethu baqhuquzeleke baye ezikoleni bayofunda and abanye abantwana baphelelwa umdlandla wokuyofunda abanye babona bazi abanye abantwana endaweni yakubo akaze kube ne-graduation ceremony umcimbi umsebenzi ofana nalo phela lokhu kumotivate kuqhuquzela labantwana bahleli la baningi sebathethe isinqumo manje abanye omunye ubese ibalela iminyaka emibili noma izinyanga ezithile ukuthi uyasiyeka isikole kodwa ngiyakholwa ukuthi inkulu kakhulu imvuselelo efikile kwakhulu kabasha uma nje babona nje uma babhekile nje kuphela ngake ngayikhuluma elinye ilanga lento ngathi uNkulunkulu ngathi angasisiza ke njengabakholwa eSouth Africa ukuthi mase sikholwa siyazi sihlangene ngokukholwa kodwa singabuvala iso elilodwa kwangathi ezinye izinto asiyibona zikho kanti siyayidinga ukuthi zibe khona siyayibona ikhona ngakho ke uNkulunkulu ngiyabonga namhla ukuthi ke asimemele enkonzweni efana nale siyayidinga izinto ezinje njengamakholwa amen phela inkolo kwaziwa ukuthi thina sikholwa kasikafundi inkosi yami uma babona lapha sishumayela noma babona abashumayela nabafundisi bethu seyimvuselelweni basibona vele kungabantu ke abagcine kule skandali lehlazo elisaphenywa eMpumalanga kwangathi kukhona osesikhundleni esiphakeme kodwa ngisho necertificate saka matric kuze noko ke akusengakaqiniseka kusaphenywa kodwa noma seyivelile kodwa akusaphenywa bathi nathi siyayiveza nje kodwa akusaphenywa kodwa malibonga igama lenkosi manje izinto ezinhle ifana nalezi siyadinga ukuthi sizazi ngoba ise reality zikhona isikhathi sami sincane unginikeza impendulo omunye umfundisi uzakwethu omunye umfundisi oqhamuka lapha eZambia sasina labazalwane lapha eHarare before kuqala le incushuncushwe ikhona kunomunye uprofessor ungumzalwane ungumfundisi uqhamuka eZambia uNkulunkulu amsebenzisa wazoyiaddress indaba ngoba ke thina sakholwa sazi uJesu njengenkosi nomsindisi asifuni nokuzwa ezinye izinto
wakhuluma mhlambe ukuthi zepolitiki kwasha kwacima ayayayay usungikhiphe ezulwini vele kodwa lezi zinto siphila kizo silamhlabeni malibonke amalenkosi angikho kuleyo platform manje ngiceliwe ke nami ngiyibambe abazalwane bangicelile ke nami lapha ukuthi bazalwane man ngiyathanda ukusho ukuthi nami udade wethu ngikhonza naye ngamanye amagama ke angicashangwa nje mhlambe special nami ngizwe kudade wethu enkosini ngoba phela nami ngiphila kulomhlaba ngiphethwe abafundisi bami bakhona lapha abanye nangomunye usanda kusuka la nami ngiphethwe ngiphansi kwabafundisi ngamanye amagama ngiza ngeorder la nami ngiza futhi nange order lapha eplatform njengebandla ke lenkosi uJesu Kristu ngakho ke inkolo yobuKristu ineshwa kakhulu siyosizwa uNkulunkulu kodwa yena uzosisiza bazalwane einkolweni zonke ezikhona emhlabeni noma angifanise mhlambe uthathe inkolo ke noma mhlambe ngaba yama Muslim noma ilena enye ke inkolo ke ethile ke yawo Buddhism wathi nenza ngizwa ngcono nini noma uya America noma uya eNaspoti noma uya eDurban noma uya eJohannesburg the same thing into iyodwa bakhuluma into efanayo benza into efanayo noma uya kuphi awulahlekelwa ngeke ubathole ukuthi bangama Muslim laba kodwa benze enye into le Quran bay understanda ukudlula abayi understand njengalaba base America laba bala eSouth Africa bay understanda ngenye indlela this thing is one yinye ene bayezwana bonke uma ufike eNaspoti uthola inkonzo yabo ungena uzuzwela usekhaya awunambuzo ngisho ukuthi izinto ezifana nalezo kodwa inkolo yobuKristu angazi uSathane wasiphambanisela Nkosi yami ngithina sinalo nathi iBhayibheli linye kodwa ke okufundeka lapha eBhayibhelini enesenza izinto ezahlukene njengoba silana mhlambe abanye sebaphethe mhlambe amapena abomvu seba mark wrong izinto eziningi ezenzakele lapha malibonga igama lenkosi kwangathi uNkulunkulu angasisiza abazalwane yiyo ke lesizathu esenza ukuthi uma sambulekelwa ukukholwa sesibheka no government athi manje ningiliphi nina ke isondo leni silibhale phela government ufuna kubhala ngamanye amagama sabona ukuthi phela ekukholweni njengabezizwe thina ke bazalwane asizanga naluthi thina sinezelwa entweni eyayivela ikhona asiqambanga lutho thina soyebezizwe asizanga na enkolweni sasingayazi indaba yenkolo thina sasiphila ngendlela esasiphila ngayo inkolo yayikhona ne foundation yesisekelo sokukholwa sasikhona singena entweni eyayikhona manje sabathe siyabheka nathi siyabheka sabona mhlambe singathi ke microphone Church of God kwasha kwacima ngiyafanisa ngenza umzekeliso sabona ukuthi siyawuthini siza nani masiye embhalweni sabona ukuthi ibandla ile kaJesu ngiyakhumbula abafundisi kudala uma baye emthethweni bathi siyibandla lika Jesu Kristu bathi no funa nokunye kanti lawa amanye wona ayini na silibandla lika Jesu Kristu asinalo elinye igama no get something else uthi ukuthasisela nje lapho ukuthi elikanjani phela wonke ayiwona kodwa ke bakithi uNkulunkulu wasisiza sathi asinalo ke linya sazi ukuthi sesingaregister sithini ngakho ke uNkulunkulu wasisiza ke kwamukeleka njengoba kunjalo bazalwane ngakho ke njengebandla lenkosi uJesu Kristu siphethe ukuthi umuntu njengoMsibeka saqhaza umuntu uyalizwa izwi lenkosi yilo lodwa elingamsiza ukuthi aphume ahlukane nesono umuntu uyasindiswa gelekeqe aphenduke ahlukane nesono amkhonza uNkulunkulu okwesibili ke sesinale challenge yokuthi uma sifunda izwi lenkosi siyabona ukuthi inkolo iyinto eyodwa uthi uNkulunkulu lithi izwi lenkosi manje ke kungako ke manje ke uma ubheke ekuqaleni uthi Abraham ngiyakuwenza isizwe esikhulu kanjalo umbuso kaNkulunkulu uyakwanda isizwe sakho siyakuba sikhulu njengasihlabathi solwandle uNkulunkulu wasifoma isizwe sakhe sakwaIsrayeli saba sinye saba isizwe sikaIsrayeli esisodwa uma kufika itransition seyifika ngapha ke noKristu Jesu uyayihlanganisa lento iba yinye kuba ibandla lika Jesu Kristu ngamanye amagama ke kungako ke nathi kanye nabezizwe nabaJuda ke yebo ke
sihlanganisiwe ekutheni sibe ibandla lika Jesu Kristu malibonke igama lenkosi kungaluthi iBhayibheli sikhuluma ezilwinye sibe nokubona kunye njengalabo abanye ozakwethu bezinye izinkolo banokubona kunye kulento abayikholwayo banokukhuluma azwilinye benza into eyodwa kodwa njengebandla lenkosi uJesu Kristu siphethe lokho bazalwane ukuthi ke abakholwayo uma sindisiwe sidinga ukuba munye sibe yi1 thina sithatha ukuthi